Ćao društvo! U ovom kratkom videu želim da vam pokažem kako da kreirate sekciju sa srodnim tekstovima na blogu. Mi se nalazimo na mom sajtu u templateu za blog post. Sve o templateima radili smo na mom kursu Elementor Pro od nule, pa vas pozivam da se informišite i pridružite mi se putem linka u opisu ove lekcije. A ja sada želim da vam pokažem kako da kreirate sekciju sa srodnim prilozima, tekstovima, svejedno isto je, putem widgeta Posts, za šta on i služi, između ostalog. Sada, do sada su na mom blogu bilo je podešano da se ovdje random prikazuju tekstovi, dakle na osnovu nekog njegovog izbora, ali srodni tekstovi zapravo bi bili tekstovi iz iste kategorije ili iste oznake, kao što je ovaj tekst koji je posetilac upravo pročitao. I kategorije i oznake su taksonomije i mi na osnovu toga možemo da mu kažemo šta ovdje da prikazuje. Na mom blogu kategorije su izrada sajtova i SEO, a oznake, odnosno tagovi su za klijente i za dizajnere, tako da ljudi na taj način odmah mogu da izdvoje i čitaju ono što je za njih relevantno. Otvaram dakle klik ovdje da mi se selektuje ovaj widget posts i idemo dole na query. Inače ja imam i cijelu lekciju o ovom posts widgetu, pa ukoliko ste potpuni početnik, ostavljam i ovdje da odete i pogledate sad sve ove opcije. Ja govorim samo o srodnim tekstovima u ovom trenutku. Idemo na query. Pod source. Vidite kako je meni bilo. Postoji sa bloga i random. Međutim, sad želim da mu kažem da mi daje samo iz iste kategorije iz koje je tekst. Pa idemo ovdje na related i još je potrebno da mu ovdje kažemo na osnovu čega su related. Pa idem include by a term, to su taksonomije, i ovdje pod term biram kategoriju. I sada ne znam iz koje mi je kategorije, verovatno izrada sajtova. Da, izrada web sajtova, evo je kategorija i evo mi je oznaka. Izrada web sajtova za dizajnere. I sada su ovdje svi tekstovi koje sam objavila u kategoriji izrada web sajtova. A ukoliko to izbrišem, mogu da mu kažem i na osnovu oznaka. Pa je sad sve ovo za dizajnera. Mogu da mu kažem i jedno i drugo. Ali to u ovom trenutku nije bitno. Hajde, ostavit ću ja isto kategorije. Prenela sam ono što sam želela i sigurno sam da vam je bilo jasno. Svakako vam stojim na raspolaganju za sva dodatna pitanja kao i uvijek i čujemo se u nekom narednom videu. Ćao!